Салом алейкум бародаро. Ма гап заданем дар бораи чихе харид кардани дар сайти AliExpress ва чихе ҳамун хариди кардагимон қариб аз 5 то 10% гардонида гирем. Медонам ки дар сайти YouTube видеоурокҳо ба забони русӣ пуррай. Лекин манам 2 сол пеш вақте ки якум бора заказ карданӣ будам, яхе ҷош мешид ки саволҳо пайдо мешид ё ки намефаҳмидум. Ҳози ҳаваёра ман шумода мегӯм. Барои вай мо якумаш электронни почта дошта бошем. Ҳози ҳама дора. И кори осона. Короче ира нишон наметиҳам. Чихе регистратсия кардана ҳама медонад. Гӯё ки бигем электронни почта дорем. Дуюмаш мо регистратсия мекунем дар сайти AliExpress ва сайти ipn.bz кешбек. Касе ки регистратсия кардагӣ боша дар сайти AliExpress регистратсия намекунен, фақат сайти кешбек дар регистратсия мекунем. Чихе кор мекунад сайти кешбек? Мисол мо иҷа регистратсия мекунем, через ҳамин сайт и сайт медроем, харид мекунем. AliExpress ба фикрам 5% я 7% ида мегардона. Мо метонем даст лични кабинет мо мегзара. Мо метонем бо вая дар картамона, дар киви кошелёкмона гардонда гирем. Бо ягон чизи дигар харид кунем ё ки снимат кунем, фарқш нест. Мисол бигем ягон товарро выбират кардем, нархаш 768 рублай. Қатти кешбек харид кунем, мо да 7%ша мегардона, чанд сум арзон мешава. 53 рубл ай ҳамин нарх арзонтар мехарем. Бо ҳам хеле ки через мобилни агар мо харид кунем, ҳами паяника биёвем. Ина нархи и мобилни приложение қатия арзонтара. Через мобилни мехарем, агар харид карданӣ шидем, плюс 53 рубле ки эконом кардем, дар мобилни приложение AliExpress бо арзонтар мешавад. 53 рубл плюс 15 боша, где-то 68 рубл арзон мешавад. И фақат ки ҳамин қадр нарх боша. Агар ки бисёртар, ягон чизе ки хариданем дар 5000. Представить кунем ки мо дар сума бигардонем 350 рубл эконом мешавад. Хеле назар. Ё ки ҳамин майда ҳам хеле чанд чиз бихарем, заказ кунем, ҳам хеле 50 рубли хеле сум мешава. Ҳамирам мо метонем ягон чиза харид кунем. Бо ҳози ма шумо дар ҳамира нишон метиҳам. Мо барои вай медроем. Агар касе ки AliExpress да регистратсия кардагӣ боша намекуна, фақат ҳамин сайта мекуна регистратсия. Ман ссилкаша дар поёни ҳамин видео мемонам барои регистратсия. Медроем через компютера, фарқ надорад. Регистратсияра меҷиқем. Ду вариант меброя. Мо меҷиқем как покупатель. Регистрация как покупателя меҷиқем. Неҷада ҳамо ду вариантиш биромад. Кабинет вебмастера, кабинет кешбекера. Мо ки харид мекунем, ҳамин кешбекер дар кораем ода. Регистратсия кардан осона. Ҳамин электронни почтатона мезанен, парол придумат мекунен, такрор мекунен, регистратсия тамом. Ягон чизи зиёдӣ дар кор нест. Агар ки ба мобилни боша, таги ҳамин видео дар ссилкаша мемонам. Мобилни қатӣ боше, описани ҳамин видеоро мебинен. Любой браузер қатӣ медроем, ранги ҳамин регистратсия мекунем. Айтира меҷиқем. Меброем хели сайт. Иҷа дар лични кабинет мо навистагиай, чанқае ки сум дорем ва чанқае ки бо мегзара. Ман якди чи харид кардагӣ будам. Ҳамин ҳоли обработ кардаҳай. Ина $22 да харид кардагиам. Мада бармегарда $1.20. Бакпека версия. Медароем инструменты. Онтар мефроем браузерное расширение ҳастай меҷиқем. Иҷада плагини барои
браузер меброя. Ин хеле VPN кешбек плагин. кадом браузер хати дуромадагӣ бошен, омора меҷихен, скачат мекунен. Ва дар ин момент айма опера ҳай. Операро меҷихен, хе установид мекунен. Тамом ини ҷада ин хеле окошка меброя программа. Вақте ки шумо дуромаден личный кабинет, меҷихен вайти. Тамом. Метавонем айҷа бироем. Ба мобилни версия чихе. Ду программаро скачат мекунем. AliExpress VPN кешбека медроен. Play Market менависен VPN.bz. Ами программаро установка мекунем. Бо программаи AliExpress мада установка кардага намекунам. касе ки дар AliExpress регистратсия накарда боша, ба компютера ба телефона медуроен, регистратсияро меҷиқен. Дар сайти AliExpress ҳам осонака регистратсия кардан. мо электронни почта дорем. Иҷада менависем электронни почта. Ному насабмона менависем ба ҳарфи англисӣ, имя, фамилия. Парол придумат мекунем. Я бор дига ҳам парола иҷа мезанем. Ҳами кода дар ин иҷа мечинем. Иҷа галочка мемонем. Создат ваш профил. Тамом. ҳозе ки марам дубора регистратсия намекунам, просто вайтира мечиқам. ба мобилниам ҳам хеле медуроем сайти AliExpress. Иҷа функсияро меҷиқем. Меброя вход, регистратсия. Мо меҷиқем регистратсия. Бесплатная регистрация. ранги ҳами пека фарқш нестай. Электронни почтамона менависем. Ном, насаб, имя, фамилия ба ҳарфи англисӣ. Парол придумат мекунем, галочкаро мемонем, подтвердить, создат мекунем. ҳозе ки ман намекунам регистратсия, осона кардан, ман дорум, просто вайтира меҷиқам. дар ду сайт регистратсия кардем, VPN ва дар сайти AliExpress. Акнун мо адрес доставкаро бинависем, пур кунем ам полияҳоша. барои вай компютер хати медуроем мои AliExpress. личный кабинетон меброя. Иҷада адреса доставки меҷиқем. агар якум бор шумо кушодагӣ бошен, шумода ҳичи намешава. чор адрес ки ма заказ кардагем ҳам ёда омадагия. ба мобилни версия медуроем настройки профиля, адреса доставки. ин ҳами адресҳое ки дар иҷа ҳастанд. мада ин мобилнидаам ҳаста. мада якум ҳами ҷое ки адрес доставкиро заполнят кардам меомад. фикр мекардам ки кадом адреса бинависам. ман ҳозир дар Москва ё мисол адреси ки дар паспорт навистагима бинависам, ё ин ки адреси ки регистратсия кардагима, ё ин ки адреси ки ҳозир зиндагӣ кардестам. мо ҳамин сеюм вариант шай, адреси ки ҳозир зиндагӣ дорем, ҳамонро менависем. чӣ кор мекунем мо анака? добавить новый адрес, ё ин ки ба мобилни, ё ин ки ба компютер фарқш нест. менависем фамилия, имя, отчество, тона ба ҳарфи англисӣ. отчество. странаро выбирать мекунем. касе ки дар Россия боша, Россия. касе ки дар Тоҷикистон, Тоҷикистонро выбирать мекунем. поёнда ҳастай.
Ина оли условияи Тоҷикистона отдельно шумода мегӯм. Вибират мекунем Российская Федератсия. Мо ини ду полияда бояд адресмона бинависем. Яъне ки ду тақсим кунем. Улица, дом менависем ба ҳарфи англисӣ. Метавонем эда дома бинависем. Фарқиш нест, ма менависем дар поёнаш. Корпус боша корпус менависем, набоша наменависем. Примерно як корпус ҳаст бигем. Номери квартира. Адреса ки навистем. Край областта вибират мекунем. Шумо кадом областда бошед, ҳамонро вибират мекунем. Ҳозир ман данное время Москва вибират мекунам. Метавонам ки Московская област вибират кунам. Просто Москва меҷухам. Иҷадам ҳамахела районҳои Москва фарқ надорад. Гуфоратон ҳамон районтона биёем. Занеён ки просто ҳамахела ки метавонем Москва вибират кунем. Анака почтовый индекс. Хе биёем почтовый индексмона. Медураем любой поисковик, Яндексай, Гуглай менависем индекс. Улицамона менависем. Ина мебирояд рақами почтовый индексмон. Любой сайта ҳамия. Дуюм роҳшае ки через карта ёфта мешавад. Менависем улицамона. Инҷа 6 рақам мебирояд ҳамияи почтовый индекси ҳами кӯча. 115 432. 115 432. Мо почтовый индекс менависем 115 432. Иҷа галочка намемонем. Агар ки почтовый индекс надошта бошем, ҳамин галочкаро мемонем. Ҳозир ҳама ҷо дорад. Номери телефонтона менависем. Ҳамида сообщение меояд. Ай почта ёки занг мезанад. Иҷада мемонем установить по умолчанию. Ба сохранить мекунем. Мобилный версия ҳам қатъи ҳамхела добавить новый адрес мекунем. Иҷа менависем ба ҳарфҳои англисӣ фамилия, ному отчество, рақами телефонтона менависем. Улица. Ба мобилный версия мо метавонем улицамона ба ҳарфҳои русӣ бинависем. Қадрш перевод мекунад. Улица Трофимова, 11, Москва, Россия биромад. Хелам вибират мекунем. Агар бидонем хеле навистана, мира менависем. Им строкаш дам. Мондаги адресмона менависем. Ҷа вибират кард худаш Россия, Москва. Город также Москва. Ям хай районош биромадаста. Просто Москва меҷихем. Ба ҳарфи англисӣ шуда. Ина худаш ҳамин улицаро индексша ёфт. Агар ки наёфт, ба телефонам боша, медураем любой браузер, мисол Яндекс. Менависем кӯчамона. Ина ҳамира мебарорад. Ҳозир ида карта надорум. Приложение карта через карта ҳам дида мешавад ба любой карта. Иҷада метавонем зада по умолчаниеро биҷиқем, сохранить кунем. Ина галочка даъми мешавад.
нашод условияе ки адреси Тоҷикистона. Барои вай медуроем адрес доставки, ранги ҳами ки мо адресмона навистем, добавить адреса меҷиқем, иҷа ранги пешина, фамилия, ному насаби ки дар паспорту навистагиай ба ҳарфи англисӣ менависем. Страна выбирать мекунем, Таҷикистон. Номи кӯчатона менависем, квартира боша квартира, агар ки ташкада набошем просто номи кӯча, номери хонатон. Город мисол бигем ма Душанбе заказ кардаги будум, просто ба ҳарфи англисӣ менависем Душанбе, край област просто Душанбе навистагим иҷашдам. Почтовый индекси Душанбера чӣ хел биёем? Ранги ҳами обычный медуроем. Ҷада улицамона наменависем, просто шаҳрмона менависем. Любой сайт медуроем, ман ини якумиш медурам. Ина ҳамиҷада индексҳои ҳар як шаҳрай ҳаста. Ина Куляб, Қурған, Ваҳдат, Вахш, Ҳисор. Душанбе сета почтовый отдел дора. Ба ҳамин индекс заказ кардам. Хеле номерош маъқул шид, бо мада наздиктар ҳами почтовый отделение ҳами индекс. Ба фикрам да инҷа буд, ина инҷа да. Отделение почтовой связи. Рафтам ай ҳамиҷа гирифтум. Вақте ки почтада омад, ай почтамада занг задан, ному фамилияма номбар кардан, шумо да заказ омадага, шумо метавонед биёед гиред. Плюс услугаи мо 12 сомон мешавад. Ма иҷада вақте ки заказ кардаги будум, бесплатная доставка буд. Условияи почтаи мо ҳамахе будаи ки плюс 12 сомон почта мегирифтай беғарз. Ай покупка ай 0 килограмм то 20 килограмм посылка боша 12 сомон мегирифтай. Баъди 20 кило намедонам бо чанд сум мешавад. Короче ҳам хеле условия буд. Почтовый индексмона ёфтем. Выбирать мекунем. Инҷа менависем почтовый индекса, номери телефонмона менависем, рақамҳои Тоҷикистона. Установить по умолчанию. Сохранить мекунем, ба заказ мекунем ба ҳамин адрес. Мо ки скачат кардем, регистратсия кардем AliExpress, кешбекам скачат кардем, медуроем. Идам гуфтум чӣ хел регистратсия кардана. Менависем ҳамун даниёе ки регистратсия кардагимона. Якум пеш ай харид кардан мо бояд и программа бидуроем. мо дар магазини дар корай AliExpress интихоб мекунем. Автоматически программаи AliExpress медурояд. Ида дуромадем, AliExpress-а выбирать мекунем, айдруни ида мегзара и программа. мо диҷо регистратсия кардем. EPN Cashback AliExpress. Плагин установка шид через компютер. Меҷиқем. Вақте ки сайти AliExpress дуромадем, худаш yes менависа инҷа. Агар ки буромадем, инҷа ҳичи неста. На данный сайте не поддерживается менависа, балки и магазин неста. Вақте ки сайт дуромадем, меброя, мо метонем харид кардан. Активируйта меҷиқем. Любой товара выбирать мекунем. Намада ҳамин маъқул буд. Ради интереса медуроен, отзывоша мехонен, описаниера, чӣ дора комплект. Ба ПК версия ма харид намекунам. Ба мобилни версия камтар арзон меғалта. Ба мобилни версия мехарам. Барои вай кешбек медурам.
ба сайти AliExpress вагирад мекунам. Ин чизе ки мада дар Корея меёвам. боз ман дар бораи як кешбек гап заданем. Ман як сол ба ҳамин кешбек истифода мебурдум. номи кешбек letyshops.com аст. ирам ссилкаша поёни видеода мемонам. метавонен регистратсия кунен. ирам осона регистратсия кардан. Ба поста медурам. медуроен личный кабинет. михе баланстона нишон метиҳад. яда менависа заказы и финансы. ина ман заказ кардагиам. охирон бор 630 рубл ба картаи Сбербанк гузарондагиам. ина ҳами покупкаҳо мада ҳамихаи гаштагия. ина 435 рубл 30 рубл гардондагия. кам кам ҳамихаи шид қариб 14 заказда 630 рубл гашта омад. мада 1800 сумда 126 рубл гаштагия. медалши мебинем 5000 харидагиам 362 рубл гаштагия. ина мисол ҳисоб мекунем. 5174 7%, 362 рубл 7% гаштагия. акнун мо ягон чи харид мекунем. чизе ки дар кор монад поиск мекунем. метавонем ба мобилни поиск кунем. мебирояд ягон вариантора мебинем. агар ки шумо якум бора харид кардани шиден, ҳама вақт чизи арзонтар харид кунен. амира мебинем. заказ бисёр дорад. доставкаш 44 рубл буда. $1 поён кишид. бисёр товаро доставкаш ба пул мешавад. средний то як моҳ меомада. срокаш 60 рӯз буда. дигар вариантоша мебинем. ина бо ҳама хеле 21 рубл буда. инҷа як донаш неке то 48 рӯза меомада. як моҳ то як ним моҳа. 2 моҳ срок 60. мехонем характеристикаоша. мо метавонем купить сейчас карда метавонем да мои желания бумонем. ба ман бинем ҳамхелай. ба мобилни арзонтар мумкин буғалта. ман мепартом да избранный. инҷа дида мешавад. ба мобилни ҳамин нарх будай. кешбек қати бо арзонтар мешавад. дигар вариантора мебинем. ина хеле шам будай. инҷа да сериядай. короче хоб ман корзина партофтум. эндита товара выбирать кардам. галочка мемонем кадим товара харидани бошем. нажимаем купить. меброяд способ оплаты. метавонем добавить новую карту кунем. инки использовать другие оплаты. мисол киви қати оплачивать карда метавонем. инки дигар ҳозир ман картаи Сбербанк қати. дар ниҳои картамона менависем. дар ниҳомона навистем. меҷихем готово. неда инҷа выбор шид. ин картамон оплатида меҷихем. метавонем ҳамин картаро сохранить кунем. спасибо за покупку менависа. анаки мо медуроем мои заказы. мебинем як рӯз проверка мешавад оплатамон. баъди ки проверка гузашт заказа роҳӣ мекунам.
Дудона. Шам дудона. 2 штуки. Хуб, тамом. Ҳамин гап буд. Ин видео ба фикрам хела бисёр шуд. Касе дар видео маъқул боша ҳамин канала дастгирӣ кунен, класс монен, то ки бубинанд касоне ки якумбора заказ карданиянд аз AliExpress. Ягон савол бошад дар комментария нависен, подписатсия кунен дар канали Таҷа Абзор. Ҳамин заказҳо биёянд мумкин абзорш мекунам. Ба касе интерес набошад, ссилкаҳои ҳамин заказҳоро дар поёни видео мемонам. Хайр, то боздид.